singel mir kami war other belal no sumi lo mes orange elan temela Meang el Chais ay ga kita igel Meang el Chais dilu para bel water elal tal sandel bokman mas kami el alta sel got el Meang el Chais isela supplemental budget travelur belau el tilo der obisra president el mura olvida glulau supplemental budget sel proposed el tilo der obisra directorial mura o IKEA $4.3 million. Bato ka ngara al selti al supplemental budget el maklaw tutelel hatarangiya $100,000 el mura sil our oceans conference ra 2020 dire kal kura ngil ice el ngara al sel proposed el supplemental budget el tilog der obis ra president ang arangiya $246,000 el mo provide assistant el mo tirigel other bailout tira victim sel typhoon yutul norngira blura saibal dire kal ngarangiya $50,000 el ngara al sel tial proposed el supplemental budget el mo kada orra bayar other bailout ngara blura saibal dire kal ngarangiya lui mel telail $25,000 el guk mo tuwa del mo ulang seora construction sel Palau Community Center ang ngara blura kwam may kita bebira maklo tutelel nara al sel supplemental budget el kilo der el physical year ul mal bloklo $4.3 million kada malmol mara isela klol government mangarangi patokra e with the dart el signature la saingra petition etial petition amos to bayel el yoga instruction classes el ngarangira public schools public elementary schools ma pala high school ra el altan tol tirak ra tingela minister ra education el minister Sinton Solablay en malgol wasetial ruldas wal mo introduce ra class ra yoga ra igal public school based on studies ma patokol research direct lo tirak ra ala minister education minister Solablay ang direct malgol wasi sira year 2016 ang year of good health mang lesowala Ministry of Education logi usay the year of good health introduce ay kay gidel batokol programs el gire la hukrangal kara school el mo ratletele la exercise el direct el good help pra abdengir mati akadil badengir out the swil direct tial luldasul gire la igal yoga classes ra public schools ra blur belau adi ngaringil molmutra me ya rame a Ministry of Education am lo evaluate tay result tra igay gidel yoga classes malsuko mangarangiya halikil makli yung utrokol mo malmol malsuko mong timla ka ngaral mal sabi del masal wasing lo sabi la yoga ruli giri rangal gra school en mo matrobe la dia lutel malmol di lo sabi la Meang el Chais el matigringil wasi igal yoga classes el ngarangira igal public schools ra blur belau nuktub logi usel el funding ra India Palau Small Grant Program el true el tela la tilog del morani mongwai se dire kan latwa da la president travel belau malgol wase ngire del mo o kakul e al guk langaringi ara adra ka cross el klali del kurang ngaringi al takmir el giri la yoga dire kan guk kiril mongul ra tirigel adal soril mruringil wai tiril guk mongul ra adal kuk soril practice ka cross el klali del ngara al sen dire lo ay solo asen dia kadil belur belaw amru betiang tial tokora yoga belu la ro gira amru ringi au ul mangarangi sel June 21 eldo recognize ringil international yoga day el United Nations recognize ringil tokora 190 countries absorber kada malmol maray kay kidal Meang el Chais makaduguk mira isela tokora klol masel belur belaw am lo sabi el lo tabdiya timringi ra yak volleyball el mura Hong Kong el lo school sel Hong Kong beach volleyball competition el mlarangi sera February 23 magdirel 24 tiya katengela belur belaw lo durok ra team ra bare borengil mort kay gidel competition el ngara belura Hong Kong tirka initially le sorry del mo compete belura Taiwan Thailand ding lo dia kal sabi el mira time dinya dilu pat kay gidel competition ra belura Hong Kong mom lo sabi el morning tirka mo usokol against ra 15 el teams ra ka cross el belura belulat mo kudla kal mort kay gidel volleyball team ra belura kada malmol marami ang Chais isela klol government mangarangin kel
Doc Dominic selengkang Assistant Secretary sa US Department of Interior, Insular and International Affairs. El visit travelur belau. Tirka nga rural buraru. El mlors attend their celebration of 75th anniversary commemoration ra Operation Hailstone. Tiang ataraklol operation ra soldar abalura American sira 1945 ra World War II. Tamlora sel 75th anniversary tira balura ru ke dire uri set tamlera balur belal blending ra leadership ra belwat mang kakaro sel to ya blend discuss ra sel kay kidel meeting er tilo kan tira mer ra balur belaw tarangia le prefer tiril girel sel plan ra balur belal mo hoster sel our oceans conference ra year 2020 ho ay sektir mal ngaringia sab iril mo sugi del girel etul terkokal mo o extend ra ngal sutril lergi dire kal milmol mal discuss ay gel ongoing discussions ra tulong la balur belaw ra ka teletele la relationship ra belaw mabalura migel nga under cell compact of free association agreement tergid mar adarang barata kada malmol mara meang al ice makadukuk mo ra isila PBA Miguel Chairman ra Palau Visitors Authority Mr. Niray Balast matuulir siradur state am limit tuloban tridar educators sa adara Palau High School el lomrala aldo adul wasen ngararo lelen sa ila PBA Pala High School or mo introduce sa expose ra ngal school mortial tora tourism industry niya close to telel mergidar adar belaw ma PBA Pala High School ulgiway gidel discussion sertir et mlegi mer el moreoral mo sab illegal tool al adal moreoral promote tra tourism and hospitality el mo taray gel priority career el rangal karbela wasam real mo so isbrengi en cloud to telel el giri ra other belaw marangaya sa karabulur belaw sa meriera tora tourism considering tourism say taro si sabalila ko tel klolo do del merabulur belaw kada malmol marami ang ice mga rangiya for the 50 participants ra Pacific Islands sa madirigal ra adra Siabal el mlo conduct ra 3-day workshop sa Kuror State Constitutional Hall el gire la disaster waste management tiang mlarang sira February 18 el mura February 20 eblel hoster niya chaiga masel Chai Prism masel Japanese Technical Cooperation Project for Promotion of Regional Initiative on Solid Waste Management in the Pacific Island countries tiang workshop tiang dil other belaw ta other belura Pacific el mle train luaseng makaranga teletele la dong mokla ko mi maluweng waste kada malmol mara meang al ice ma tara meang al ice el gel adal klila morkan mira at tilura pala high school ba pistol emle threaten rarangal raskura bukorda ngara ede klokra afternoon sira February 12 tiang atir ka under investigation malmura matala ka rakri lanti tamla charge rang kalat an terrorist first degree terroristic threatening ma reckless endangerment ma disorderly conduct meang al aisal mutel malmol gira isel labora matala ka rakri el sentence ringi yagi me subuda milwa se mong mlo ang rakalap singil ang kay kidel atul babos el mura pala high school threaten rarangal para school mo ulabong al meang al ice no sabi kal ngulmera el al Sunday hadi ulaklat kalwasya dengia dir ka ngarnging dir ka kapolak el sila February 8 el mura February 15 ang laring al mutel teal adal lel betiga tiril wasit tamlang tial dengi man direk ngaring ya dengi rablu belaw direk klo maka malmol mga mokla mawri rabli man dia ka yellow me lar kasel ral ma direk al magi kyong rabla ngal uroy mang sabet el selba akler kay kidel dengi ya direk ngaring ya malmol ngaring el rablu belaw egil muklo mesrengil dimrak mosel to bada at tingin la Ministry of Health wasing malmlamerio malugan tiya den kira blue belaw kita
o aisra buhay in the meantime nakadong malmol malmangat moklirgid man kadong wa avengi man masulang itial mul mesrengi TMC channel 48 nga ulgarila tiay yam lo Meang el Chais may kayam lo Meang el Chais no sob ekal malmer el al someday ya ay samra el mesil guk mel someday klutel melo lava es o man masulang